Huduma na matendo mema ni muhimu kwa Mkristo, maana ndio dini safi mbele za Mungu. Kuwasaidia wenye shida na waliokata tamaa, wajane na yatima ni wasaidie. Huduma na matendo mema ni muhimu kwa Mkristo, maana ndio dini safi mbele za Mungu. Kuwasaidia wenye shida na waliokata tamaa, wajane na yatima ni wasaidie. Wajane wanalia, yatima waomboleza, wenye magonjwa na shida nyingi. Ni mimi nawe tuwasaidie, ndio dini safi mbele za Mungu. Wajane wanalia, yatima waomboleza, wenye magonjwa na shida nyingi. Ni mimi nawe tuwasaidie, ndio dini safi mbele za Mungu. Dorikasi, mama mwenye huruma nyingi, alijitoa kusaidia jamii. Hata alipokufa aliweza kufufuliwa. Je, mimi nawe ndugu tunafanya nini? Namkumbuka Dorikasi, mama mwenye huruma nyingi, alijitoa kusaidia jamii. Hata alipokufa aliweza kufufuliwa. Je, mimi nawe ndugu tunafanya nini? Wajane wanalia, yatima waomboleza, wenye magonjwa na shida nyingi. Ni mimi nawe tuwasaidie, ndio dini safi mbele za Mungu. Wajane wanalia, yatima waomboleza, wenye magonjwa na shida nyingi. Ni mimi nawe tuwasaidie, ndio dini safi mbele za Mungu. Wajane wanalia, yatima waomboleza, wenye magonjwa na shida nyingi. Ni mimi nawe tuwasaidie,